komisiyo yigenga y'amatora muri Nigeria yatangaje ko umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi muri iki gihugu Bola Tinubu yatsinze mu itora rya perezida ryakuruye impaka. Komisiyo ivuga ko Tinubu yatsindiye kuri miliyoni 8,790 by'amajwi. Atiku Bubakar wamukurikiye we yabonye amajwi miliyoni 6,980. Kuva aho perezida Kais Saied atangarije amagambo yuzuye urwango kubimukira bari muri Tunisia mu buryo budakurikije amategeko, imbuga nkoranyambaga zirimo kunyuzwaho ubutumwa bw'abimukira bwuzuye ubwoba n'urugomo bakorerwa. Urubyiruko rwo muri Kongo rubarirwa muri mirongo rwiriwe mu myigaragambyo rwamagana uruzinduko rwa perezida Emmanuel Macron uteganya gusura iki gihugu nyuma yo kuva muri Gabon na Angola. Muri Senegal habaye umuhango wo guha icyubahiro abasirikare 3 bapfiriye mu butumwa bw'amahoro muri Mali mu kwezi gushize kwa kabiri. Minisitiri w'ingabo muri Senegal yavuze ko Mali igize amahoro byaba biri mu nyungu za Senegal. Turangiriza muri Afrika y'Epfo aho itsinda ry'abaganga mu bya siyansi bafatanije n'abaturage bari kubuza bimwe mu bimera mu mazi gukwirakwira bifashishije udusimba.